tabaruka y'umyano wito mukahumurako nikwe twagaruka tyo turi mukashonshereke akomujenyi cyo butunji charity omuhereza bwa program eji kandi this time round nakumanyisa ngo twari tomujenyi omushomesa by profession kandi ari omwe omuryabo abari omunkora eyo kushomesa new curriculum kind of course na nenchebera na nokweyizire neba na nokuturemerwa kubyahura abana tukabagire nkoko ngo bakozireje and we actually muri yon celebrating ubunde bitari byo so ntwenda okwetegereza okuba kugichebera new curriculum then nana okuba kugenda nabagrading tubase okubona ehitwatandikira omuchara Saison ninsima naija okubanza kubeyanjurira nabwanyuma tutandikiraho yongera okubagambira icyori amazina ganje nebanyita ninsima Saison ndiyo mushomesa omutendeke nishomesa St Paul Biharwe High School neshango ko muri Biharwe ishomero lya chachi nangwa hati government ekataho mukono we are government aided niyo kwe yahindukora konka ndiyo mwaha bantu abakozireho na National Curriculum Development Center kumu training a new curriculum since it started up to date tukiriyo training abantu nangwa nagaruka nagira n'umugisha nazaha pano ya A level aha NCDC Swahili National Panel. Okay. Program NCDC so tinkomero mu O level honka mbonde nakagisha na iyonzera yo mu so ne Swahili nacho nogamo ndiyo mshomesa wa Swahili bashamwe habari za asubuhi nzuri sana habari zako nzuri sana mimi naitwa Chobutunji Charity. Asante sana kuangalia programu yetu program sisimuka. Nongora asante umejaribu sana kabisa. Okay, bitu turukugendera kutandika embozi yitu onchereze kugambira ba Franklin Habo Jerry aba ekitongore mbakite cha Wisdom Creations nabakwanjurira amajuta marungi munonga agogenyina ga Franklin Habo Jerry kandi amajutaga namarungi ngatuyambo muri yebi ebinaza kushoborera ekikopo ni cyangu nyunka kireba necha family numwesigo butaka bukuka ombirwa gw'abantu gwomere wabantu gw'abano yagura wabo inembuburu wabo inebiguna wabo inamazomba bakafa yaha bintu ebyo bendo gire skinner kwangashana kandi etine bigiteganise byona then mbagira ngo abantu aba nabashangwa omumaduka menji na naza supermarkets nyingi omwihanga nambone kankwanjurire huzumwe aha babyine abina amajutaga Queen Cosmetics aho mu rembo rwambarra akizimbe cha Portville atiyo tahamu oronda ba Queen Cosmetics then Twin Vision Cosmetics nabona mu rembo rwambarra aba barya hakizimbe cha Abu Dhabi building then twine na Fresco supermarket amajitaga gashabe aga Franklin's Habo Jerry then twaza hokacho muri banda zo wa mugabe Cosmetics twaza ntungamo ntuzo wa Manyire and Sons ya bina majitaga kandi muri Singiro aha mayiro 20 twina bakiriya supermarkets nibo bine amajitaga aho kutanditsiraho esumu yabo eyo kwasa kuteraho in case wanda kwabuze bukiraho ningano ndakushubura amajutaga na notu mushanje mwenda 12 50 10 nyowe ni imperezo bujuruzi echebe cyabo ni cyango kandi akasente karinganire hato yebwe na abana bo kwesigambaza yishomero burizo umwana yesiga oje twonka abana mu amajutaka mutakunsha bagandi kumbe aba Franklin Habo Jerry bakakwereza ekikope cyango ekiri kumara kere mwene hato kwe company antche katwashobirweshi hatishinyu curriculum yo neha neshachi nekorweta omashomero tanitsira kuriya ombashomesa barindi bagishomesa bata ngene structured how then uturargaho tubone kureba mukija mwakebera mutaninga bakakebera bata we bari mnonga new curriculum eje
noza kushanga netanaho munonga na neriya curriculum yite nkuru egi curriculum yite ensya noza kushanga major ari omwana omu ishomero nayegayo ekitukweta skill oba omuri nyankore nitubaasa kukyeta tuta konka majoring nituronda skills z'omwana ekyaba ekitariho omu curriculum eri eyite y'enyima knowledge based oshanga omwana aine byingi omu mutwe ashomire ebintu byingi konka kigumire kubiteeka omu nkora konka hati omwana nashoma akantu kakye konka katemberaho atunga ekyarikwenda akiteeka omu nkora ngwenda okutaha engaro hari ekyo eky'orikwega buri kimwe kyona ekituri omu new curriculum nooba okitiireho engaro kunde nakugira for example nkomu subject yanje nti Kiswahili ntwaza kushoma aha composition nyenda kukureeba wagikora konka buriya nkangireta ngikuteera aho nkugira nti ndonderamu eki n'eki konka hati nakugira nti twakushoma aha baraha ninyenda nde wagihandiika ota kandi egi bariho ko kuza kugihandiika ninza kugikwanjurira nti nituza kushoma aha baraha niwe nk'omwana oteekeho obwengye bwawe bwingi oteekateeke odiscussing n'abandi abaana okore research ohika aha kukoraki okuhandiika egi baraha nyowe ntagikureetiire nkagikuteeraho nti nesheti niwe karereberaho ohandiike so nereetera abaana bitu egi new curriculum nereetera abaana bitu badevelopinga that skill y'okwebereraho nyenkyakare ongwa hatari nimbaasa kusolvinga ekyo ekizibu tariho akuba eriyo neba preparinga in advance so buri okoshanga already story handikire then bakugira ngo ihamwe eki ninga kore eki ekitakiro kandi wagaruka karebo mu new curriculum yitu noza kushanga ebyira tukaba tubije mu misho g'abaana tubahanditsa notes. Today is this date, open your books, let's start, which is not the case now. Hati ekiturukora ne twija tuyamba abaana. In fact, tuachijera teachers. We have facilitators. Teachers n'aba bokwija bakegesa lecture method. Konka hati ntubeta facilitators. Ntu believing ngo abana bitaba tibidoma. Nibamanya even kwinganana nitwa abashomesa bo kubegesa. Akuba nitwa abashomesa nto tugo mu class kwega. Through that discovery method itukozesa turukushomesa abana kwe discovery nzira. Ariho mushomesa nawe cyakubata kumanya kanda hurro mwana yachihereza meaning that nawe yayiga kurgankahi aha mwana so twachihereza abana notes abana nibekora research omushomesa bayambaho ku analyzing which is right and which is wrong and twamweterachi facilitator konka bashomesa bingi kuchibire nk'ekyo ekikanchijumire no shanga nahereza abana topic we are studying about this like that oshanga omushomesa tarho no wachitinga omwana 100%. Ahabwo kuba twine methodology abashomesa bingi ni mani mujimanya triangulation tino ko kajikora omukilasi wabo taro ejin method yo kushanga omwana no manya yagamba omukilasi abandi kubamba discussinga ariyo na discussinga nabo omwana ba discussing can he or she present this work ebyo byono ine kubireba nkomushomesa as we are awarding marks ego twakajanga turiyo ntubireba just nkomushomesa inaho gumana okorachi no notinga then ekinde changingiro mukari ekirya soneria curriculum yit from the day you enter the school watandika kubona scores ezira contributing aha UNEB eji UNEB ibakozire zona 100% barazihira mu bizamu from the day they entered the school bakatandika kubasesinga ko curricular activities ezibabemba koro mu class zero carryinga 20% ejo ebenergom activities zibakora mu class na nejo project ego project ejer compulsory so wisho kajot nyona tanchiro msini yathiri tichikabas kanke chibire chiri mu previous years omwana benashara mwati nyona agurukachi senior 2
hazo senior 3 atecho ticharabasiki rinda hokachi hati oko kuba kugenda nibagita gito koizire nokora kurugerera izobe ryotaho mu kirasi Monday Tuesday okwezi oku omwaka ogu nchimanyisa ngo nibatandikira aha senior 1 bagenda nibakugita koko hano okora senior ya kana nibagita by'emyaka ejo yona bantu bya contributing the other 20%. Yes. So nayosha ningo mwaka gukafa I have to repeat. Kore wayosha washanga hina activity yibakozire notekorondo mushomesa wawe. Omuzire tichambire ntarhweri izoba mukakoreki nanishaba nanyinchikore. So tachiro ebyo kudojinga abana nibachererwa kuhumurka abazire no kushanga abana banyu bineki bari kumisinga. Abana bahumurikireho okudojinga kurugeho ebyo kujumpinga classes nko kunagamba nabyo nibyije kurga kubane tugendera omitendera. Okay, hatwungugaruka hariya wano jo tomwana ikintu no muretera we yayevumburura ya developing that skill omuringo mwene echo nchimanyisa ngo hine subjects she ezabire scrapped off on process abukata ndiyo nindeba nkasi RE bariyomba gamba ruhanga nabagamba Sauro akahinduka yaba Paulo but we have nowhere to get Paulo kumureba tutahamisho ngo mwana amanyato ngo niwe yabira Paulo hata hoho nibyije bitambura bitariho subject yabe scrapped off instead subjects cover reduced a bit konka they are integrated into others no kushanga subject at least content ya yeryo mu chindu konka taro subject yabire scrapped off then oriyo gamba nka CRE toraronde wagambo Sauro arukinduka kuba Paulo konka twine references aitora aba directing bobongana bahamanye already umwana wa new curriculum atuwamjot student wenda kureba Paulo arukinduka arukuba Sauro immediately namanya nze kuronda hecha hindachi he honyene Sauro taramurebere by then konka hariho that information aheri ahakubasa kuzakajiha akajishomaho okashanga yareba Sauro kwenyine ni warukwe korra research naje korra research atari umushomesi. Okay. Hatumbwe naho na nyenda ngo tuhingureho turebe. Kuba kumukwana mu dividinga ebintu ebyo kugira ngo mwana hamwe akorese obwonko then ahandi zibe zirahands on. Hatebya hishomero abashomesa mbabagana sabata. Haro kugira ngo gashaye mwe kashahina nibiriye byo kushitama tukahandika then kurugita no kuzamukaga no kugenda tukaza kurukebera go na no kweshongora na nebindi. How do they go about it? Hata about that kurgo mukasheshe kwikashaha mwenda around munana zinga haho arho aho ntuntushoma classes nkabulije then from there up to 440 tuineho chibakweta project work ezonzesha hazejo project hands on. Yes. Kurgo mukasheshe tusibire nshoma ntukorachi konkeze shaha za after lunch. In fact abenji wareba timetables zabo nashango project abamoshanga tibine na project ibakoze abano shanga they are making noise, they are not doing anything productive. Konkejo niye shaha ya project kandi project bakujikora nk'abana bonka nibabi no mushomesa abemerere ayine kureba project ejo yo kureba ntuzikora mu groups yego ntuzikora mu groups konka abana tubakabona maxes kushana akuba twine skills ezitukuba still ntubaronda. For example punctuality twaturyaho mu group. Yes, nagira at exactly 3 we have a project. Hariho wija shaha mwenda nedakiki 10 hariho wija exactly ogwe yatwarachi my point ya punctuality. He's time conscious. Oriye yatara korechi yatine yatakora yatashiriza hariho kuba barigo mu group okareba this person nuwe ariko initiating what to do all the time. Let us do this, let us try this. That learner is innovative. Yego namureba kubandu honko mushomesa nawe mutonyeza abandi kibatakora ki ekibatashikiriza so no kushanga match as a project
eriyo mu groups konka nyo nkomushomesa ntwire ninyo observinga hariho takutwara ezi marks hariho wazwa so nokushanga marks zaba different. Okay, hati nandiyo ninyebuza kugira ngo hati washanga ngo umwana we are skilled, maybe nko mukweshongora, maybe nko mukutera amatafari, maybe nko konka abana bamwe abato mu group, hati natwije tuvumbura ryari ngo guskiriye mejare eryaha ninga kugira ngo buri group yimwe aza kushomesa murete skills zona ko kwani nyingi ziryo munsi kugira ngo hika kuvumbura ngogu nakora jo muryeki amherwiza atakwasa kushanga hino washanga skill yetarugire yoje abo kugira ngo teri involved omurye byo muri kufa yo kuvumburaho hata kahendera bire kinuna kana we naha kubasa kukoraje numwisha mu bamuta deep into what someone does best. Yes, webare. Hati nkoko nakugamba nti we no facilitators abashomesa kandi tushemerire kuba turuha abana bitu babine kibakora. Major turuho why you have to identify your learner. Oshange ni manya if in senior 2 I have 40 learners. Those 40 learners I can easily tell ntobwe twatu gyo mukirasa turago jediri. Meaning that environment ya kirasi nemwita ino kwatari kudishomera muji echo nacha identifying kutwaza hero project work na very active kuchira twatu ichi omklasi nacha identifying think identifying njira honka twine co-curricular activities on mashomero. Those co-curricular activities they are monitored by teachers, so that is the time teachers still identifying njira skills zaban. We have very many different activities in those projects. They are digging, in those projects they are playing, so many activities. So you as a teacher waborho you easily tell omwana oguna akunda mpira, then kom shomesa it is your role kurondokora amuyambe akagumzamu talent yeye or skill yeye. If it needs contacting the parent, you contact the parent konkamu yambogo mwana kubana basakushanga nibola na noreba nwakuzana jizo raising first team konkom kirasi bukakorachi bukanga. So that's why we are saying omwana ataka failing. Hati nchimaisa ngu ya failing omurgie chokonka aine talent yetu wakuji developing by the time he or she gets out of school ejo talent already developed. Hata chikumanyisa almost nkamuherwizoba noza kushanga kumukeza comparinga buri omwe cyari gukora muje so ziriya 20% ntibasa kushanga almost bona bazihireyo ahabo kuba buri omwe no muvari winjira hariya ahari kuba nakora je ninga hino kubukubarwa kugira ngo omwe nayihaye 18 nje yayihaye 19 kurugero kumukwana balancing atabona mwija mukora muta 20% ezo gamba bona tubakazi hayo kashika no muronjo mukapira uri aka no muronjo mukweshongora kana akora je perfect 100% na bakakora je 100% hata wenji wihaye 19 nyonke 20 hati wo mupira gwawe no basa kuba no kondo mpira konkogo mpiro shange to gwine 100% tuwaguhika 100%. Still you're lacking. That's why I'm still there to push you to where you should be. So tokajiro togu nobare ya failing goku hana shemera twari 20 nobasa kwa notero mpira konka still hina kokora kinga msono no punctuality yayanga nibiko habandi bansitire yayanga. So it's not guaranteed ngwezi 20 note kozi twari okay hata nanyenda ngutufike ahashaha eyo kumakinga hata examinations ya kutukuzikora tuzohorezokwe ngumuchebere kongoshike the other 20% nito student compiling nkabashomesa hati ntujatu jubohoreze bashanga yokwe. Do you come to our schools and see these compilations ninga tingu manyata ho nimija mutwaza muta yabare aboshe chibuzo hati abana bitu tukaba creating zile number za lean number they are lean learner identification numbers eze namba zishashura huna fizi nosha nezezo nezezo atogo mwana noshanga ine namba yeye max zeye zone za ntuzeta scores actually munyo curriculum. Yes, scores zeye zone za twire nabona they are put on that number kugira ngo even no we are changing ishomero go mwana
scores ziriho bigura bati computer bakatayipingamu zo automatically nzikora ki nzikwereta then UNEB yine time ye kwike kazishaba amashomero things have gone digital buri shomero risindika activities scores ezo omu UNEB kwena ngo bwire bwa exams end of cycle exams bwakwika ziriya zo zibe zashikireyo so buri mwana nayine scores zeye zinahiziri no buyakuchanginga niziba zinahiziri kwakwikayo kashanga scores zawe nzirakinga no garuko mu ishomero eryo urigiremu obashabo twonka scores zanje zitinku zireba so they must give you your scores and you move with them. However, in our new curriculum, I think it will be disturbing. So nokushangana nokuhindura amashomero nako hakuba nokushanga ariho abantu abari reluctant tiyenda kumanya marks kaba shifted. So nokushanga at the end of cycle yabura marks. So I would encourage abuko buyabe nashomera akaruga kazo murinde ezo kutiyazitunga exactly tears following so nokushangana nokuhindura amashomero nako kwatuba mbene hati nahika hashaha eyo ku gradinga abana aba kumwa kwahindukire karicuramu n'engradinga nayo twashange hindukire haza byatuteganisa no shanga ngune A B C D simanyi bijera ki E bwa twatwine D1 D2 C2 C I mean C3 C4 iroko P7 P8 mbona atkuba heza abajangu haza byona ngo noboyine result 1 atuze result 1 kandi yo neha yomba jimanya batangwa hindura mu result 1 naba bineza ebonka result 1 yo division 1 ngene bambe tujwangurire ahabo kuba ibintu tije tutabana tubagire embuzi abandi batujangwa ngo mwabazira tubakitira byatushobera webare embuzi zo bazibagire kandi zo nzirebere nanye embuzi zibagirwe kwenyine ebintu kandi bitarije konka curriculum yiteji noza nuko hindwire mode of assessment tukatujaza D1 D2 hati turonzereza D1s zatubura hati tubirentishohoza A B C D na E so H birene chimaisa chi ezo nezitweta letter grades letter grade A ebirene maisa chi letter grade A nogo mwana ari exceptional mwena kozire bintu nyakore version mbene ndeba ngo yabishataguza omwana okozire bintu akarenga nabyo ebyashomera hishomero nyenda stambure mpora habo kanyo nintekateka imbasa kwanta karebira results konka nintekateka ngoza kushango mwana nko mu CRE ayine mu A nko mu biology ayine mu nkasi tinkumanya ko kujangwa abishatagwize yaba ayine mu A emwe nawo gwe nababishatagwize ukushataguza tinamanya ko categorizing okushataguza in that subject yihamu A jo subject nayo ashataguza A ntimaisa ngwa akaperforminga perfectly well mwena akajikaji haza waza kushanga no kushanga ngwe ogweine A abira score injire A either no wabira ine D1 or D2. Yes, I will not rule out either ovakaine D1 or D2 but one of the two akaine mwemu so mwana wa score injire A akaba ine obwenje bwinji subject age ebo bamuhire real can put them into practice, can use that knowledge, that skill to solve the present situations. Really agamagezi giyabonera omusho munje mayitango na abasa interpreting agazire kigamu yamba in future. Yes, ogwe no wa A. Then owa B nje mayitango outstanding. Mwena awe takunyijirwa mu kitabo takunyijirwa really akabikora konka owa A yamukizaho
nikimanyiisa ng'ogwe nabaasa ku-applyinga nawe still that skill or knowledge eyi yabonere to solve the life situational issues, but owa yamusingaho. However nanogwo abikozire haza waza kushanga nko tugerageranisya na old curriculum ogu niwo mwana orashange akasikowaringa C3 ninga C4. C3 bajya muri za nkaga ni naho nshanjwe depending nko kuba gabire max okay. So gwe no mwana wo kuza kushanga ine either C3 ninga C4 owa etwajangu D1 ninga D2 but not both by the way. But not both. Omwena no woine hwel emwe either C3 or C4. Then waza had C nokushanga ogwe no mwana ali outukugira ngu akagezaho kubikora real akarwana meaning that ekiyayegire akihamu ebikubasa kumbisa ntakushembera cyumba ntashembire we mbwenu sincerely speaking konka biyihiremu nibimubisaho argati na gati mbwenu ebintu tibiragenzire kubi konka ebyayine mbibaza still kumbisaho omunsi nabasa kubikozesa to solve any atobwo twazo mu old curriculum nayineza agwe nayinenka C5 C6 twagenda ogwe C5 C6 ogwe noine C yego then twaza hari D ogwe bukaba minimum nziri twine excellent twine good twine quite good twine fair atobwo nari nkari fair fair kind of fair yaba mpango kana shote ya konka aine motuntu I tried exactly tried ego aine motuntu tubasa kumbisa ho somehow nabasa kugira hiyago so gwe no mwana wo kushanga ine pass 7 ninga pass 8 goine D. Then twargaho twine yo wa tuzo mukahumuro wa mwene we versions mbene ndeba nyinja social media ngubuka mutere ngwara aksia henkom ego mwene wa tubisisi wakisia henkomo bukamutere ngwara ejo niyo F9 akagwa mwene we ebi bamuhire taine cyakubasa kubikozesa in life bikanga byayanga hatogwe mbya byanzire side zombi kuri yo muskiringi na nahaho mbye byo mutwe nababwisagisire byanjire kimwe byanjire mbwenu byanjire ogwe no wa F9 okay omchara Saison ninsima ogundo mushemeso mutendeke kana na trainer ahabwani curriculum okoragana na naba National Curriculum Development Center kandi nashomesa Joshua hiri kandi wetu inaha okubasa kutuganirira abukwatirina na new curriculum emakinga yayo ingradinga yayo rero rebo wawahikire agwire agatina gati mbwena ine kuba nahenderera twaza kuzomuka humuraka zo mutumwa w'abashobozi tuja kuba tugaruka tutumwinaha tongere okwetegereza twine WhatsApp namba yitu no tumushanje mukaga 2 98 8 ni 2 mukaga ni 2 handika hechibuzo hati atakarujira wanonda kubuza ni curriculum na ingredinga yayo nenchebera yayo nabwanyuma abase kutugaruka katumure netugaruka na mujenyi witu.
kati bw'obeera nga tosobola kuwa maama wange ekitiibwa nze oli kimpaddi abaana abo balina ebiseera omukyalo oyo gw'olaba avuma bwe tufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobye mu nnyumba ate pira bw'atanjagala wano oliwaddeko okudda ewa kitaawo kubanze wano wenzize wa kitaawo Just tell me. Sorry, it will be okay. oyo ye bba wa Tamara ensi n'eggulu gwe bimanyi. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Kahumro kino mushomeso mutendeke kandi omwaba trainer abari ku traininga new curriculum okwine kubene tambura kandi kabasa okuhikaje ahari yabine kwamba gishomesa na nabine kubana bagishoma mbwenu ebuzo twaburize bindi bingi konkani no basa kubuza uri kurabira WhatsApp yitu WhatsApp namba yitu ndo tumshanje mukaga 2 98 82 nkaga ni 2 buza hati akwatena new curriculum then nabwanyuma tugumizemo bwen hati na twarga ahaza grading zinko kuzemerire hati kutujya kuri atwari yangu omwana ogu yizira mu result 1 ogu yizira mu result abamwe na results zinga banisha to banino banitano nazo ntwe na mutuzimanye so tumanye wizira mu 1 no na amanyisa ki mu result 2 na amanyisa ki harona result 7 nayo tumanye wo kwe nayijabire ki result says result 1 ati abana bona tukaba grading awaza kureba nko kubashohize exams bakagira 98.5 bona bakahika meaning that nabana bace munonga abagwiri so noje kushanga bamwe abajanga amashimogona gakizira mu result 1 no nanaga result 2 gari yo konka bachunamere yego yes so twine result 1 omwana wiziro mu result 1 to your first grade bantu owa result 1 wena no wakozire exam atagire kiyagwa na qualifying kubona certificate yes wena wakozire exam atagiremu okugwa akagika mwenta ine mu i na p no certificate eji nehebwa ahata kubonera certificate ni yaba yabondeza za e throughout konkana abasa kuba yagiziremu emwe konke binda kakora ki akabika na qualifying kubona certificate ahabwo kuba certificates noza kushanga nitutaho subjects zonke ziyashikire so mwana yayine na qualifying kubona ki certificate so wena washikire umwana washikire ayine ki result 1 however the subject yaboneremu waza certificate no kushangita nanka transcript niye koreka results zona hati yaba habo kugira ngo okajigwa certificate hazaho subjects eziwashikire zonka so woine inch mainsangu you have an F9 okajfailing tekuzankahi hati nyo nashanga result slip yanje ntineho mathematics
abo kugira ngo ngagihamu i then nagaruka nagumiza munahindira ngiro mu result 1 ati abonye ndambetegereza ogowa mathematics wagamba subject eri bit technical aine nankane ndijo result yari zirimu aine ndijo yari zirimu konkeji result 1 weno wakozere bizamwa akabyika ayiziro mu result 1 okay tare ebyo kugira ngo ashitire itano zonka yagira FAA na F yawe yoyine aha transcript terazo konke bwashitire you qualify to get a certificate hatine umuntu arakuba yine mu i nkishatu ningina konke bindi byona abishikire hatogwezo za i ina aho iha i inezo eza transcript zirazeho unkazi yamba kuzitaho hatogwe nawe naryo mu result 1 aha atogwe no kushanga transcript zitariho konka ryo mu result 1 akuba hine biyashikire okay tugende result 2 kwerero ho bito result 2 nogo mwana wo kushanga twine compulsory subjects mu mashomero za sciences za English then twine na project hated compulsory project hated compulsory so washanga muri bye bir compulsory wine chi wa misingire no borgi result 2 kumisinga kugira ngo utinda chikozire ninga tinda chishikire tora chikozire wabo tara chikozire okay no banoza nkahi result 2 ebindi no bunde nabishikire byona no bore wabishikire ngihamza yes project work scores tiskurebuka compulsory subjects we don't see the scores iwe nozo mu result 2 aho nimba mpikire ninga nimba ntashikire kashin tuija kumanyira hingo kikakande twabintu ronde bir compulsory utarabukoze no kuozyo kandi ko mwitaka yes abo kuba bir compulsory tukugira ngo note ko kore tumanye obwenje bwo burubuta iwe wabireka ebiri mu project ebiri mu science subjects English na mathematics yes wadire tu wa missing otakore no yizera mu result 2 ogwe nabagwire mwe niyo nabigwire ai nabi ashire konka kujanga scores zikabora tinkumanye bahina horazo kabona ukabona hibara kwereze ishomo ryo no level automatically no tuna joininga HSC okutwara hamwe abo kwejo result kabora yabura okay then hachichaba ho umuntu kashanga ngo yarwara examination nejo really hariho provision ero kubasa kutebwa abo kwa ine bikwisha tutabyeyetire mwena hariho provision yatirweho kurigerera kugira ngo umuntu nabasa gukora retake yejo subject yonka ninga cyahwa basisi echo tichakabire ho right now okay no yekwatera yaro tahakachumu konka provision ejeti yakabire kugira ngo bakuteka tekero umugundo mwaka ntimayisa ngo noteko garke mugundo mwaka kore akuba result zawe no kushanga ryo mu result 2 otine certificate so no kweshanga urukwenda gaka mugundo mwaka okakorejo subject nazire zindo kazigarukamo tukakora new transcript exactly okay hariyo result ndijo ninga zaho hariyo result 3 kandi hategwe no urode katwatundiro wagwa kandi hatogwe hasigara arahi hariyo go mwana wabukozere koko nanagambire byayanga bikanga byayanga complete oshanga ine 999 kadenge Bitiri cyabiriye bya 18 na 10 ninge byo tubyachukora twinezo comparisons right now yes we are looking at all through okay result 3 nagira ngo nogo mwana akagezaho yataho bwenge bwe bwona yagezaho buri kimwe cyona konke ibintu byakora ki byayanga aine izonka throughout emyaka yena yona agikozire
hati nko kuna nagambire ngo transcript ntutekaho subjects ezashikire nkimanyisa ngo I mean a certificate ntutaho subjects ezashikire nkimanyisa ngo waza kukora certificate twaronda subjects ezokutaho zakora ki zabura meaning toru qualifying kubona certificate oriya najibona ogogo atarakozere project atarakozere any of the compulsory subjects no takujibona nawe takujibona tarajibona cause noja kushanga ngo result 2 na result 3 tibari qualifying kubona certificates. These are compulsory subjects. You like, you don't like, you must do them. Ati yo nchimanyisa ngo wayange chiragiro chachi chihanga mbwenu kuba nemba jangu compulsory subjects zona tuzikore iwahabwa cyo tazikora kandi ziri compulsory. That is education policy. Chimanyisa ngo washikora chi so hato muzire chaine kuba naronda aha chipapura cyo mwana nakagambo result 1 nabakumango mwana yahika na yahika konkana bwa result 1 twendo kubayamba tubarebe ba performing bata ecyakozire jene cyakozire kubona iki cyakozire jene cyakoze ngo kuna nagizire noza kushanga result 2 na 3 tubakubona certificates konka kuyabona result 1 yabona certificate nazo mu A level bona ba result 1 no bazo mu A level na checho noza kushanga kirge another question ati no harije kucwa results kabazo muzire yes na no mwana kano bariyo no bareba yes. hati bomba kucwa mbata kumanya ngo mwana gunaza mu HSC kandi atware nankete combination it nkahati abana bariyo no batubuza binji nangu nabazire no batera amasomo batubuza no kushanga umwana wakozire A na B easily goes to A level. Yes, the doorway is very wide open to receive him or her without any doubt, without any consultation. Konka washango ryo muri C na D kukora combination no kushanga kwaguma kuba so far hon consent chire results ze abirari na certain school atubamwima combination age at yes at yeto mathematics in MC. You get? I had to first explain to the parent that no, siyo mwana wanja shitire, what? I had to explain to the parent nti no, si akasko warinjira ati kandi shomere yuno basakushango wa si bata kumugabira ki ejo subject. So no kushango ine C na D I know buzubu kuchuzinga combination subject combinations on A level. Konka tuno basakushanga nko mu mathematics nyine nka A ushange nko mu biology nyine nka C ushange nko mu physics nyine nka D na muninga nka B hata aho nimbata kutunga combination ya sciences nyine ka A kamwe ahari yezo science subjects ezo atejo eyo without questioning and what automatically ejo subject mbakora chi kujukhereze yo kwena konke ya C nanta kwena ko some names of schools arho ishomergo razemu okashanga ngo wasit bakamuhereza chi mathematics nkeri shomero muzire ryabenante kuba C twareba ngo ni C5 na C6 okay oshange ngo mwana bamjanguka kore no yendeje subject chi aha toraboneho chi torajiboneho abo mathematics oyine mweje hati jengo muti yananda nka BCM anyenda hango aturgo twetegerize washanga ngo ishomero omu biology oyine A omu chemistry oyine A konko mathematics oyine C they will not give you that combination nche chikumanyisa no oyine B C M yes niyo combination yo kora yindi kwenda eyo kwenda hati wazo mu some schools no kushanga ngo B ne bajihereza umwana ukozire A ninga B you get biology yes then you know kujoine C aho waremerwa ho kwanza ozomo C which is chemistry. Yes. Ishomero shange ndijangu otine A titorakwe chemistry. Timaisa na wisha na B yawe. However, we have some schools with a D. Combination. Yes. So it will differ.
kugirira mu mashomero konka yo C na D n'okushanga omu A level bakugumirwa kubona combination nka ministry okweshabire ngo abazaire banu babaasa abingi abo bine za pasi bazo mu vocational schools omu by'emikono mbwenu rano kwesiba hari A level edakika zanyogaho kare ahabwe ntitari kuhendera ebigambo byaha muheru waba no comparinga enkore ya kalenda ne ya hati no jango abahata baragumirwa kucira benyuma tuhendera mu seconds nkishatu abenkore ya hati borobirwe obucira munonga okucira benkora eyenyuma kuba hati omu O level no wakuba wikomusinga ya 3 school fees yabura tukurgira mwaho at least wargamo okumanya kuba kukora enyungu at least wargamo kuba kuhandika advert wakutera abantu berango so no kushanga ngu age curriculum aho ku dropping out of school inite echuwihire physically ayanga ninga hine chabo so this is the best, let's embrace it. Thank you very much okutweleza kagisha ko kutwa time yawe tukagire bitwayetegereza ahashongeje ubwire bwa bisinsi no naburya mu nsasire ntabwo ari mureke turenderera abo kuba bisinsi no ayine kutahamu